ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандум, ҷавонони иззатманд, гӯш мекунем ду навҷавона. рост рост ай бародарашона бишкана, биранҷуна, ёфт мешавад. албатта ҳамсари хуб ёфт намешавад. Биё сара вайрум кард мегуме. охи гӯш ку, бародари қандум, бинандаи иззатманд, як комментара менависанд, мегӯянд ки ҳамин бобора мегӯем ки мо дашном ҳақорат мекунам, бо тамошош мекунам. хел аст айрӯ ту дон худо тамошо кардӣ фикрота оиди ҳамин барнома баён ку бедашном беҳақорат. ту ҳақорат мекунӣ ку ягон чи изменит намешавад дар ҳаёти зиндагии ма. Ягон чи изменит намешавад, барои ки ман тра намедонам пушти экран ҳақорат мекунӣ. ту биёй агар рӯпарӯ бишинему, гуфти прикол мекунам ки бини ба бини бишинему суҳбат кунем, камбудиё мара гап зан доказад ки ман қабул мекунам. ту дашном мекунӣ, ту ки дашном кардан бигирем. ҳадиси расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва салламе ки ҳар дашноми шумо гуноҳҳои бобо кам мешавад. фаҳмидӣ? имрӯз видео мекунам оиди ман ҳамин суханҳо гуфтагианд. ду ҷавон бисёр зебо гуфтагианд, бисёр зебо гуфтагианд, бисёр суханҳои зебо гуфтагианд. дар асл ин ду навҷавон оли меха дар пӯсти худшон имтиҳон накардианд, оли ханҷар аз қафо назадианд, шумо оли ба синни соли бобо нарасидианд. бисёр зебо мегӯянд суханҳоро, шоирона мегӯянд, бисёр дили одам вай мекунад. бо монтажҳои хубам доранд, монтажҳои хуб доранд. аслан ба ин ҷавоно, мо ҷавоно қайс сарбасар мешунем. ман мегӯм ки видеои бобигӣ мекунам, на ковер дорад, на ягон чи мегирим, инам хел парт уфтамуш бирафт. барои ки марда гӯри наметунам ковер карда, монтаж карда наметунам, хеле базеб сиёмка карда наметунам. намондамуш сиёмка мекунам, мепартамуш. ва гап дар бораи бародарову хоҳарову падару модар мерава. бисёр лаҳни зебои ширин қати гӯш мекунӣ, дилат о мешавад. не ки ин ҳамин барнома ира дар ҳаёти худам яъне ки тасдиқ кардагиам ва испитанӣ кардагиам. шунидан кай бояд монанди дидан. фаҳмидӣ? мо дидагием ҳаёта гузарондагием қати бародаро. ва як бародар, ду бародар, се бародар, чор бародар, панҷ бародар, шаш бародар, як хоҳар, ду хоҳар, се хоҳар, чор хоҳар, панҷ хоҳар, шаш хоҳар. шаш хоҳара, шаш бародара мо дидем дар ҳаёти зиндагии худмо. дар синни 64 солагӣ расидам, ба фаҳмидам ки бародару хоҳар кӣ будаю, зан кӣ будай. ба валлоҳ қасам қарм кардай, барои хотири хоҳар, барои хотири бародар завҷои меҳрубонтона азоб натиҳем. валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мехӯрам ин дафъа барои бародари номуҳтарам, барои хоҳари номуҳтарам завҷаҳои меҳрубонтона азият натен. ман мегӯм ки дар синни 64 солагӣ баҳш дастартон мезанед ки чӣ кор карден. падар модарда гап надорам. падар чӣ амре кард, модар чӣ амре кард, ранги анами ма хоки по, нури дида тоҷи сар. гуфтам омадам гапи падару модара. не ки бародар, хоҳар дар синни 64 солагӣ валлоҳи қасам. вой ту комментари қабеҳ менависӣ, мада дашном ҳақорат мекунӣ. биё во бихӯрем, ман дар бораи инҳо гап занам. албатта шояд бародар хоҳаре бошад ки нестае ӯ зан чизе ҳастае ки дар паҳлӯи тай. занотуна нигоҳ бинкунен.
برای خواهر و برای برادر زناتون اذیت نتین. والله قسمتون بهتون اذیت نتین. روز میرسه که زنی دست شکسته، زنی پا شکسته، زنی به خانه و در مانده، زنی به یگام چیز مانده فقط در قوتی تای پاکات سم میکنه. برادرها خواهرها همه به جای میرسن، به جای میرسن. تنها و معلومات که هفتاش قطی کسل میشه شاید خبرگیری نبیوین. آن اللهی که مرا آفریده تو را آفریده به سخنم جواب میگم. بعد شما کسی که مثال همین نسبتی همین بابا یگان گپ دارین برین پدر و مادر شب و روز در حقیقت داغوان و فیران میکنن. البته برادران هم همشه یک ارو نکردن در کار نیسته. هسته وجود بو برادر خوب نکی یک کمک اینمی نجس دیگه حرام میکنه، دیگه دلت اهم برادر میمونه. برای برادری و اپگی و خواهری آی جوان کمینتر قبل ننویس 30 سال با 60 گذشت بعد بای میگو اگر الله مهربان با او 30 سال برسوند. انمی بابا برای خودش کار کردگی نیست. ای بای داده روزی که خدا قاضی شود در عرصات نمیدونم کدام علامه بگم، کدام علامه بگم. گوش کنه 30 سالتون برسه با 64 بعد بابا رو تنها ملامت کنه. در نوجوان بسیار گرمیت که هستم جوان نولی اولی اون نفرهایی که نسبتی بابا گپای قبه میگه که روز میرسد که میگو که وای داده بابا گپی محکوم میفتم. برادر در برم نیسته میگم خیال که من با این کلمه جواب داده نمیتونم. لبای کلمه لبای ویدیو که در انمی شبکه ها کردم که والله قسم بیا بشی ما اگر دکزت نکنم ما خودتون چیزه میگم بگیم. برادرها احتیاط کنین، با خودتون کار بکنین، با خودتون جون بکنین. برای زندگی و آباد شدنی خودت جون بکن. زوجه مهربان تا چرت نزن برای برادرها، چرت نزن برای خواهر و اپا و دادر و اکاد، چرت نزن. امروز دردی سرت خود میشوه، امروز دولینی میشوه، امروز بیا که بسیاری بعد نگومش. برادر خوشتون دا سرتون بگیرین. زندگی تزگذره. تو جوان که میجن آزاده امروز میزگره، میجن آزاده نمیخواد پیر میشه. افسوس میخوری که چو برای خودم کار نکردم. سخنها بسیار هر یک ویدیو کردگیم دا جواب میگم، هر یک سخنم دا جواب میگم. برادرها تنها معلومات نکن. اویدی این همین ویدیو شما وایکنه کسی که درباره برادرها فکراتون بنویسین. یگام گم نیست آخه تماشا میکنی چشمات بله تماشا میکنی فکرت نویس. اویدی همین ویدیو داشنام چی میکنی؟ داشنام خودت بسیار گناه میگیری، گناه ما میریزه. برای همین برادرها چیتون بگم آخی چیتون بگم چشماتون هوی کنن دنیا را ختم بینن که چقدر مناسبتی برادرها چقدر. شاید یک تنیم تا برادر باشه که اولی 30 سالش به باباها نرسیده. شاید ممکن برادرای باشن که زندگی خوب کردن. نمیدونم برای چی مناسبتی برادرها خیلی ویرونه. قصه ها بسیار زنده و سربلند و خانواده باشن. فکرهای خودتون خواهش میکنم به تحقیر به حقارت بنویسین. نگن که بابا چی داد میزنی، نگه که بابا تو کتگی میکنی، نده بابا تو اچکی و چلا و ساعت و چی در کنم گپو بس اوخی گپو. فکراتون نویس. اوید برادرها زنده و سربلند و خانواده باشن. در سن 64 سالگی میگم که او وقت برادرها بودن حاضر برادر در برم نستی اوخی هسته یا تنیمتش نکی یا تنیمته هسته که نسته و خود پسنده او را ما بالای نوار چهره خبیث شما برورم. زنده و سربلند باشین. به در شما کمی تره بنیسید.